bazokutshela cause ubabuze cast lakho bazokutshela ngiyakoma umlilo sanya ngoparafini Khondla bafethu umuntu oyimele i-ink area bafethu lo mjita mfethu wangena kwi-commercial scene emva ukuthi esayinwe i-Native Rhythms ngo-2011 siyazokusa hayi wawudla zonke inhlobo yesicoco underground bengimubi kakhulu General yeah yona into ebalekile hip hop iqala lapho bese unyuka la siyayibona idla kakhulu inyanga sikhumbula ngithi asenze ishow wathi ngeke mfethu umzimba wami ayi lockdown wathi ngifuna wona sasegymini yeah baby sila eBet Center ke manje sobonana naye uzakho siqhubeke naye sizwe istory sakhe bazwa fresh umoya kuyasho ukuthi angikho elokushini hayi thina bese ama hip hop shows like you know and I was like abafuthi masingasinika space nje sifake studio and bona bebe like hayi ungazoqala istudio esisha ukhulume nobhuti omdala ubantwini yebo Ithesho lami awashe ama-success stories hood versus hood asebekhona semaningi uthini ngethesho lami baba likuvakashele baba mfowethu ngijabulile ngiyabonga nje kakhulu bafowethu lento eniyenzayo yenza babone nomphakathi ukuthi it's not just ukuthi siyarepa nje kuphela sisiza umphakathi siphinde sinaka amakhali wethu ngapha nangapha kuyasetshenzwa baba Ithesho lami danko we love Ithesho lami